Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag, abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Ang masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manin nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumap kablaw, tinimbag nga bigat, nimbag nga aldaw, nimbag nga oras, kada kaya aming sakapada, ngaman nga oras ka na aldaw, ti ayan nyo itang apaset ti lubong, good morning, good afternoon, good evening. Papagayam mi, pakishare ti program at share. Kaya't padanan nyo papagayam ti pagkasaritaan ni Sarah, nga napauluan iti waya-waya. Waya-waya, pakasaritaan ni Sarah. Sagudahin nga ti surat, ti pakasaritaan, ni pagayam tayo nga Sarah, anapoluwa ti waya-waya. Dear Manong Nemi, Manong Nemi madlaw ket saan nga mailibak tiliday iti rupa ni Bongbong. Idi dayat nagkukenkuana ti desisyon ko. Gaputa, pinaay ko isu na Manong Nemi. Imbaga kenkuana Manong Nemi nga saan ko nga eten. Imbaga kenkuana nga adda sa baling ipatpateg ko nga saan nga ni Bongbong. I'm sorry Bongbong. Mamati ha, nga napudno na itang ayat, nga marikrignam, nga itadaton mo kanyak. I'm sorry. Samat nga rin nga mabaling nga, baga keng kati I love you to, uray no, sangkupat nga marikna. No, adaman marikna nga ayat kat kasla, neng kapsatan, neng gayaman. Kamata ngamin, sa bali nga pakarikna, kitipudpudno nga ayat, na sana si ka. Iso nga, I'm sorry, Bongbong. Agtalin na takumalatan nga gayem. I'm very sorry. Imbagak tipudno at angaan nga arod mano. Ta iso nga tipudno. Asino nga tipatpating mo. Asino nga tibagbagam nga pakarik namin ti ayat, Sarah. No sanga siya. Hindi ka di isko, akapsat ko. Manong Nemi, naggadan nga namamok na Bongbong kini isko, iti may sa nga party. Nagapoda iti probinsya, kadi may da dito syudad, Manong Nemi, tapno dito idan nga agnaen. Inauna ni Bongbong, adingan na ni isko. Nadlaw ko idin, Manong Nemi, nga dan panagkras nga agpadpada, dagiti kapsat. Nasingad da nga agpadpada?
Tiyan mo kidi manong nemikit ni isko ti umay mang pasyar amang mangaram kanyak amang ibaga iti I love you ngem saan? No diket ni Bongbong. Idento tani isko manong nemi ket no kita kami pakpakumustahan na iti panag-arim ni manong na. Agpadpa na digito agkabsat nga Bongbong kinisko manong nemi nga makariknak iti ayat ngem saan nga isang sangayan. Kas may salang nga kapsat, may salang gayam. Nga madda, ipatpatag ko manong nemi. Kaopisina at iso da ito'y ni Manny. Tiyak pa lang amin na oras nga nagpurpos kanya. Nga madlaw ko manong nemi. Nga talaga nga damat pa nagkrusunada ni Manny kanya. Inulit lang ni Bongbong manong nemi adinamag. Nusa nga siyak di patpatig mo. Asin nga ron? Di ka di ading kong isko. Bongbong, agpadpada kayo ti mariknak. Da kayo nga kapsat. Kas may salang nga kapsat. Kas may salang gayam. Nusang, noawan ti may sakata kami nga kapsat. Asin nga ron, Sarah? Mamon yun to. Basta yun no, amo yun nga the boyfriend ko. Amo yun na siya sino. So nga, I'm sorry, Bongbong. Dakay nga kapsat. Ibilang kailang nga kapsat. Buno na sigan kakahiyam ko. Idi maamuan manong nemi da mama ken ni papa agraman ken ni manang ko nga Cynthia. Ni manang ko nga Cynthia manong nemi kita pada nga babae nga tumboy suna. Babae pagduyusan na. Adan darling na. Idi mamunta nga pinahay ko ni Bongbong manong nemi, sinong arti kayat mo? Nusangan ni Bongbong. Alakit mo saan nga balik ni Bongbong ta pinahay mo? Basta lagi di, ni isko. Talagang adadami na kayat mi ni iskong ni Bongbong. Kinuna ni mama. Inindot ako namat ni papa. Ay hani, noan niya man ti pakarik na ti ayat inaudi nga anak ta. Sa mga pakibiyangan. Nagsalsalud-sudak lang. Irindot ako namin ni Manang Cynthia. Amom, aring mo nga Sara. Ha? Naman pa'y saan may ambalin nga agasawa kami kini darling ko. Kat sigat irumbing agasawa. Kan sigat aganak. Gamata makirelasyon ka ti lalaki. Saan ka nagbaybayag pa? Ikam dapat pa kini mama ti apo ko. Noong mga min lalaki pagayatam ate. Di siya ka kumanti adap anak na amagtid ka dapat pa kini mama ti apo ko. Ano yung mabaling ko? Lalaki mo riknak. Agayatak ti babae. So nga, anya pala sa pulam kinis ko. No di mo kahit kaayat ni Bongbong, nis ko. Saan nga iso? Awan kadakwadang ang kabsat. Sino nga ron? Baga kadakwada manong nemi ni Manny. Nga ka-opisina, dagos da nga nasimupyan. Oh! Sa amya kayat na di nga Manny nga bagbagam. Na minsan dan manong naming nakita nga namamo ni Manny kari din na udi nga birthday ko. Nag-awisak kari kiti ka-opisina at kan kakayam mi, kabagyan mi. Inyamamo kadakwada manong naming ni Manny kat nadlaw da ang nasingit at ken kuwana. Kadi bagak, itatay bagak manong naming isot kayat ko. Sumupyat damat nga dagos. Ngem ko na, awan ti maaramid yu mama, papa, ate. Nusumanda ito ti mariknak. Ni Manny ti kayat ko. Iso ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Manang nemi tinaminsan ngimay ditoy balay ni Isko. Umay pumasyar ko na kumangim alaal daw. No may pumasyar ko man, kas agarem may nga borokit arabi ko ma, agas ti iyo umay ni Bongbong. Ngim ko na. Sara, Isko. Basta ko niti sakit tinakim ni manong ko. Tapay, gamuti pa ng pahay mo kayong kuhanan. Awan na mabaling ko. Alangan ba't nga, yes, I love you to kunak ng kuhanan, masang kupit nga ipatpateg. Sinong arti kayat mo? Yung bagagmat kayong kuhanan na. Siya?
Agar arap-hap ka lang isko. Noon niya na marikrik na para kang ni bongbong, kasi tayo marikrik na kang ka as a friend. Apay, tatakadimot panagayat mo kanyak. O, apay ka sa kabakasungbat isko. Kahit mo kasawan, ang karabal kay ko mga agkapsat. Ngayon inikam lang itigundaway ni manong mo. Sikat pinagpabusoy. Gamata sikat ading. Ala ni dayto. Sorry ka na kayo nagkapsat. Ni mani ti kayat ko. Again ka manong naming nga nauray ko ni mani nga nagpropose. Idiray tangal daw ti Lunes inasit ganak ni mani. Hi, Sarah? Uy, mani. Itala nga awisan ka. Oh? Ta inawis na ka din. Itala nga rin nga awisan ka. Lunch date. Kababay met, ang mga no, at mga iparit. Sino ko nga? Kada ka din nadlaw mo nga. Nga, anong biyak? Unyata mo, baka da di abroad, baka da di probinsya, baka da lang niya karubayo. Mamati ka kaniyak, Sarah. Ano ko matirumbi nga pa-checkan ka? Di mo ka di makita ka rin di mata? Timukat mo? Ngagbalbalikas na gini pata. Noon niya man tibangkip mo mani. Adamat yung balay mi. Sige. Umakan to pa siya rin. Tumikit forman. Kasta mo na interagsak ko pa nung name nagpropusan ni Manny. Kamo dyan no. Uwan man nung name nag-lunch date kam nga road ka nakaragsaka kasladan nagkinawatan mi. Iso nga di subang penak dito balay manong name na daw da papaki ni mama ang isang sanga interagsak ko. Abay kasta tragsak mo. Nag-aaram kang kandi isko kat sinong bata. Di mamamit. Awan ka na kabsat ng bongbong kan isko kun akmat. Sino nga ro dadya ka mani? O may nagtupas siya rin madamdam ni mani mama. Oh, ipakirak to. Nagdisgusto akang kuhana. Allah ni mama. Aman. Basta jak kayat dadya nga mani. Ay ko matisan yung pangayatan kini mani. Nalastog. Kulam na sa sino. Kakaisunamot nga napakumbaba ni mani. Hindi na mamamat. Aman. Dakal ti pamatik nga isunang at playboy. Nasingpit ni mani. Mama. Basta. Ulo. Husgaan nyo di tao. Anyo pa amam mo. Basta ni mani di kahit ko mama. Mayit kayo manuno saan. May nakarot pinasya ni mani manunay flowers for you. Chocolates for you. Nagyaman mani. Sumrak ka. Ma, pa, ni mani. Sige, pastragam. Ani, hindan di sila ta. Wow. Against the parents mo kanya ka. Pasensyahan ka na kwada. Abay, sino ngarte kayat da? Ni Manuel Marquez? Siya bakit na magmagamit. Sino ngarte kayat da? Ni Eric Morales? Buksing nga yung matang nagdi magbaga. Nga po tamanit na agad mo. Ang bata si kaning Manny Pacquiao. Agtugaw ka, Manny. And thank you. Talaga na uray ka ng pimasyar ka niya. Manong name inawis dakmet idyabalayda. Ta birthday ni mamang na. Nadlaw kumat manong name kaslang. Sandak na kayat. Dagi tinaganak yan ko. Pasensyahan. Noan niya man ti pagpakita ka ka mamakin papakin ka. Baka kaya daklabalsen. Anang kaya daklabalsen? Di ba? Kasi diya matin pakita da papakin ni mamakan niya. Di may kadya balay. Baka imbagam ka da mamakin papang mo. Iso nga tinulod damat. Saan ko imbagbaga? Ngaman niya kumatisandang pakangayatan kanya. Da mamakin papang mo. Amukon. Ada sa baling kayat da. Posible. Kasi damat da papakin ni mamang mo, saan ka rin? At damat sa baling kayat da. Uwin. Kita. Ngayon, siyak mati kayat mo. Inaplong ka din? Kaya si kamit kayat ko.
ura sinot nagdabdab pa Sara. Sika kan siyak taga na yan. Mani kan Sara. Urahin pa nga, makapagdesisyon na. Inem lang nga bulan, kalpasan nga nagpropose ni Manny manong naming idiaklunek suna. Kat kasawa na taragsak na manong naming nakapaspas-pas, dagiti ima na. Manong naming. Oora lang nga, left hook, tinaramat na. Jejelep na manong naming tinaramat na nga nangawid kanyak. Sana insaruno ti right hook, tapno maarakok na. Sa adda pa'y uppercut manong naming. Tati in-uppercut na, impangato na tibibig ko, sana inamalan. Kalpasan nga, na linep hook ka na, direct hook na. Sana in-uppercut ka na, bagiso naglanang daging bibig mo. Egama ng Sara, katsang kanto ang babawi. Ti makadakas manong naming, nagbaling kami nga narugso kini Manny. Gabuti kinapaspas na manong naming. Para gipaspas na karagiti job na. Hoy. Iti dumteng ti Mansarimi manong naming. Nag-dinner date kami kalpasan na. Nag-check-in kami ti hotel. Nakalalis to nga talaga ni Manny manong. Saan nakapulos nga makapagsalida? Nak-outak manong naming. Kadagiti arakop kay nagek na isu manong naming tinang tukno anang pisang titilon ng burak ti salsalmet-metak a kristal. Nagtultuloy nga ron ti relasyon mi kani Manny numampay against dagiti parents ko ken ti kabsat ko. Ken against met dagiti parents na kaniyak manong. May mawan, ti makalaped ka na kami. Aging ka manong naming, nga dari di madmadlaw ko. No gusto nag-date kami manong naming kang kanayon nga maladaw. Daladaw ka manin. Pasensya kan. Tinas kang kadadaang. Kanada di gondaw manong naming nga tawtawagak sa nga sumusungbat. Ada di gundaway nga tawagak manong naming agbali na kano nga makulit. What's wrong kan ka? No saan kun nga sungbatan? Samun ngulit-ulitan ba? Ibang tawag ka niya? Makadisturbo ka? Pasensya kan, Manny. Masabol nga amom noan niya ti karakter ko. Noan niya ti kadidyak kayat sa mga ramidan. Pasensya kan. No mailiw ka, urayam laeng nga, tawagan ka. Amok nga ron nga, amok nga ron nga mailiwat, no saan ka nga tawagan. At text ka, at tawagan. Hi, I miss you ko namdal napas. Dan samit sa bali, nga babae ti biyang mo, malaksit ka niya. Sara, no talagang ipatpatignak. No anyaman ti atapam ka niya. Ikatamda ta, tiras kang ipatpatig ka? Ore amok, nga damat sa bali nga, babae ti biyang mo. Kagangay dahil tayo lalaki. What? Nakaskas na ako ka di? Amanaksid kang ka? Kadadabay sa bali? Mani, ti amok siyak laing. Siksika laing ti batpateg ko, Sara. Ket si kanto ti kayat kong ikasar. Ore against di parents mo kanya. Gan ore against di parents ko ken ka. Si kamit lang ko na nga. Datatagpim pinateg, ilaban da. Iti panagayan ayat ta. Ungungtan na ka di. Hanggang ungungtan, i-explain ko laing kang kati amin. Huwag kang makulit. Saan nakapagpungtutan? Tapos saan nga ngumato ti buses ko? Laglagay ba yung siyak ti lalaki? Ada ka lang iti babae. Santa pa agasawa? Kontrolan na kon? Anong tulagi doon agasawa ta? Gabot ti kasto ti klase na nga relasyon mi manon nami. Malmaldayak. Aging ka manon nami. Niti may isa nga malem. Nga urayek. Ni Manny
Awang metlayangan. Galad na nga talaga ti kastoy. Nakaladladon, tinukuan. Last minute, tumawag, ibaga na, nga saan nga matuloy ti date ni. Diyan na puutan manong name niya masidegnis ko. Hi, Sarah, ada ka gamit to. Wah, ada Ryan? Ni Manny? Manong nga bulanan si Sipod? Ad relasyon niyo kay ni Manny? At dan, 8 nga bulan? Ket, kaslasaan ka naragsak, Sarah? Aman. Naragsak ka kapag hindi nga saan. Naipamo ka din tibagim kay Kuana. Nakalisto ni Manny. Nagalisto ti uppercut na kada left hook, kada right hook, kada jab na. Meaning, saan ka nga virgin? Saan ko nga nilikdikan? Kabutipat-patig ko, lipat-patig na. Kasanot pa nang ipatag mo kayong kuha na. Nalablabas pa yung bibiyag ko. Kat, ni Manny, iba't patig na kakadi? Akas ti pa nang ipatag na kayong ka? Yes, of course. Apay, ada ba nagduwa-duwam? Isko, nuan niya man ti mariknam kaniya, klipate mon. Kumusta kayo ni Manong mo? Nabayagan nga awan dito siyudad. Ha? Madayo? Tamno malipatan na kakano. Kadsyak, dandanin ba't madayo? Tapno malipatan ka. Sorry na lang kada kay ngagkapsahat kini bongbong isko. Ni Manny kayat ko. Ngam sinot Ryan. Ni Manny. Nagring di cellphone ko. Iso siguro atin. Imbaga na siguro nga dandanin. Hello, sweetheart? Hello. Sorry, saan nga matuloy? Anya? Manen, sorry, ada na patag na appointment ko. Dapat patag ka dito appointment mo, siya? Sabi mo ka, anak. Naku na ka saan nga matuloy, saan nga matuloy. Ada na patag appointment ko. Sige, bye. O ano yan? Saan kayo matuloy kini Manny? Saan nga rin? No. Ano nga min, papanan nyo kuma? Ka mag-dinner. O, datan di mo mag-dinner. Sige, manlaingan. Sige, hindi ka rin. Kastaman ko ng Sara. Masansan manong Naimi nga Indianan nak di Manny. Kahit nung astang Indianan nak, no saan nga mayroon na nga makita nak ni Isko manong Naimi tawagak ni Isko. Kahit iso manong Naimi, hindi pang ibagbaga kadagiti sakit tinakam ko kini Manny. Aging ka nga natuktalak iti akto manong Naimi ni Manny nga kauyog na nga babae nga abayan na. Nakiktot hindi pa kasarita kita. Manny? Sarah? Sino na nga babae? Sino na nga babae? Saan kang kiskandalo dito? Kaya mo tumpayan ka? Oh. Isa ni Myra. The girlfriend ko. Sino ka ron? You are my ex. Ayop ka, Manny. Ayop ka, Manny. Ayop ka. Talna ka. Saan kang kiskandalo dito? Come on, honey. Panahon tanda nga agbagtid ka babae. Intan. Ayop ka, Manny. Amukla ko, ma. Amukla ko, ma. Manong Naimi tinawagak ni Isko. Yung bagak tinaluk talak. Imay nak dinanon. Inat atibay nak. Pinatpatagap ka rin na tirik na. Gapata kayat ko ti uminom. Manong Naimi. Bagak kayang kuha na nga kayat ko ti uminom. Labag kami Manong Naimi di may sa nga bara. Ananawaan nak Manong Naimi. Nanumanin tumaugak numanin. Itangguap kustunan. Sarah, saan nga makatulong kang katiaran? Laging ipatpatag ko.
Ti subay ti bang aramid kanya di kastoy. Sa mga amin nga mo tagpili. Miso ti pakarignak ti ayat. Ti saludsod. Isuman ti patpatig mo. Ngayon ka, wano isuna. Napudno ka di ti panagayitakin ka. Hinala nang ti kinababae, kalpasan na. Namukla ko ma. Namukla ko ma. Manong nemi, diya ka mo ta sa anak ng pinaanawa, kat nagbarte ka, naginumaklataging nga sangkon nga napuutan, dagiti napaspasamat. Ili makariingak manong nemi, nakiktutak. Sa dinutayan ko. Abay, gusto tilangak. Lamo-lamo ak. Saan mo akwarto dito ka? Hotel? Asin kaduhak? Ini mangikon manong name iti para sa pastidanom iti banyo. Sino ti kaduhak? Ada iti banyo? Ini makitak manong name ni Isko. Nakapuot kagaya men, Sarah. Ang bigas na tila nga. Kanapi nga dak dito eh. Ginundawayam panakabartag ko. Gapati-patpatag ka. Si kamis mo't nang ibaga kanya. Kunam nga ar-arakupin na love me isko. Gapa siguro pa nag-rebel ditirig na mo. Siya nang ibaga nga check-in da. Sa alangan mat nga iyawid ka nga si Babartek. Nag-check-in da sa nga gapota. At daw pasamak ka data. Impang ka dito, tapno mausawang ka lang. Iti adada to yun, si kamis mo't nang ikat di arawatek. Sikat nang ibaga nga, aglab making ta. Lalaki aklang Sara, kad ipatpatek ka. Kad nuhan yaman, tinapasamak ka data. Nagasaganak ang mga ikasarkan ka. Eskusan ka ngayayatin. Dadya ka di pala nga mani, ti patpatek mo. Itinikodan nga saan na kan akayat. You're crazy, Sarah. Apay rumbing ayatem, ito saan mo tayo mangipatpatig ka. Inintatasyak adak dito eh. Di ba saan ka ngayayatem? Apay nagtarga ka kay ti babae nga sabit nga mangipatpatig ka. Nagpatpata ta lang. Ngamatan na pasamak ka na ta. At namatan na pasamak mi kinimani. Saan na ka maikasar ni Manny? Ngam siyak nakasagana ka mangikasarken ka, Sarah. Manong namin dya ka mo no apay. Nga, imanugutak iti baga ni Isko manong nami nga isagana mintikalay sa amin. Nga di maamuan da papa kini mama ken kapsat ko nga tumboy manong naming ket isuda ba ng dangdang tapno maplano amay saganan ti kalay sa amin. Ken kaputi pa nagrebrebel de triknak manong nami. Kahit kung ipaneknek iti daydi nga mani. Nasaan lang iso na ti lalaki dito lubong. Apekiding na saan. Nalakas mo't siguro nga ayatek susuruak nga ayatek ni Isko manong nami. Nakikalaysak na rot kang kuha naman ng naming. Nagkalaysa kami. Namnamak idi manon naming umatendar ni Bongbong ngem saan nga nagpagpakita. Abay nga uwan ni manong mo. Inimbitar ang met. Ang nagtuloy-tuloy nga tamit at sakit tinakim na. Gabuta awanin ni Manning. Rumbeng ko mga iso. At iso nga ron tinagpurpos keng ka idingon mo na. Ngimsak mati kinayat mo. Kapag adamatin na pasama ka na ta. Katwin. Nung kumasang nga si Pimang pano ni Bongbong. Kaya iso ko man tinangat atibay kanya. Di iso ko ma. Gabuta si kakensiyak tinay ka ni Sarah. Isko Sarah. Saan nga Bongbong Sarah? Unumani Sarah.
Nagdan na ka mga rod akas agasawa kini isko manon nami nadaan kami. Idi kabukbukudan nga balay. Napintas ti trabaho kasmat kang kuhanan. Irento tawanan ti damag ko pa kini Manny manon nami. Wen. Kinawanan ti rasken pa nga pag damagi kang kuhanan wan niya mamaspasama kini ti biyak. Ngay magbalawak manong nami talumit laingan nga tawen ngagdandan na kami kini isko. Idita. Di ka matlaingan madaan ti anak. Gumanat isuna. What's wrong? Idi inasawa ka. 1 month, 2 months, so 3 months kung di ba ka magaginaw ka? Nga maging ka na gito. Awa madlangin anak ta. Sara, apay, akong kontrol ka? Saan? Already ang relasyon mi kini Manny, saan nakapulos ka nagkontrol? Diyak pulos dapat padasan din nagtumar. Apay nga rod. Diyak man namukin ka. Ang mga sikatip, ato diferensya na isko. No, diyak ano ko din. Sumasapol nga pa-check up ta. Ag pa-check up ta, tapno amuan ta no sadyot, ato diferensya na karata. Nagpa-check up kam nga rod manong name kastaon iti sangit ko. Idi ibaga ti doktor manong name nga siyak da diferensya na. Doktor, amang ano nagbindot kayo? Amulin nyo ti mapanit sa balik nga doktor. Tamangan mo't agpeso ng binduta. Ngamit ba nagkunakit sana ka nagbindot? Adayo ti tiyansam nga makapag maadaan ti anak. Gabutakad na ti diferensya ti overim. Yung nakasalsalon anak doktor, kinawan ti pulimi nga baog. Libre ka nga mapanit sa balik nga doktor. Inaramid mi nga rod manong naming kaskas di ti resulta. I'm sorry, Isko. I'm sorry. Saan lang nga ti anak dinapatag sang kadi? Tinaskan ka nagpipinatagta. Di ba, Isko? Ngam dahil tumaten manong naming tinangrugyan nga limamiis ni Isko kani. Ano nagay kong daway manong naming nga sumangpet nga nakainom. Abusta na lado ka kasi mangpet. Saka kita kainom. Apay. It's okay. Tinasa kang get sumangpetak. Di ba di akasaan ako na sumangpet? Apay, may tanong nagbaling ka kastoys ko. Hindi ako matinamnama yung reaction. Kaya mapasamak. 5 miss kang kanya. Eh, anak ko matsarbit di barin ni Ayan. Nakon sa sarbit. Gabo ka dito may sak nga baog. It's okay. Kaya maminsa ka pulo kat siyam ka nagpa-check up. Kaya ba ka ti doktor nga baog ka? Okay lang nga niya. Okay lang kayo. Kaya nga kastoy man tanti mapaspasama ka na ramidem. Di na pag-ibiyangan. Saan nga na urnos ti relasyon ta? Isko. Santang nga naragsak. Abay nga santang nga naragsak? Apay, inasawa na kadilaing. Tapno laing kayat mo ti madan ti anak. Iso kadilang ti purpose mo, Isko. Asawain ka tapno pututang ka. Kasta ka ti purpose mo. Sa ganun talaga ipatpatag na kanawatam ti nagbaring agasat ko. Isungor na ko nagkawan problema. Tiyak ka naman ko naganggang okay na okay. Abikas lasak, pwede pa basulim. My God. Nagulimak ka. Kahit ko di maturog. Ito niya man teraramidek. Kaya barte ka nga gawit, kaya gadya ko nagawawid ang bawan ni Bibiyang Mon. Anong name yung saan nga may libak ka na ginaganak kaniyak tinagbalinan na problema? Napasamak. Nga sino ti kayat mi nga pakiasawa am Sara ket isot nakiasawa am. Ay di mo mit di ba mabalaw ni Isko nakasyaman nga naglamisan gangga ken nagbaliwan nga pangarot sa mga may payan ti anak. Taapay mama.
Inasawa na kay ka din ni Papa. Ti rason tapno maaddan kay ti anak. Papa, inasawa yo ka dilayang ni Mama, idi. Takayat yo ti bandaan ti anak. Kasano no ba ugmat ni Mama? Tuladan nyo kadimat kas araramidin ni isko. Tsaka mosong batan dita. Tasabat nga baog ni mamang mo. Ngam kasapulan ti agasawa ti anak. Kanya nga di mabaling ko. Tilag nga di anak. Ti mang bukal ti maysa nga pamilya. Abi gusto ti gasog ko ti biyag kinayat. Papa, Mama. Inayat ko ni mani ngam saan nga napudno kanya. At ni isko nga nakapudpud ng jakmut maipayan ti anak nga ditang mutin ti kapunan no api nga saan nga nagbaling nga napudno kanya. Kaya nga sawan saan nga napudno kanya. Kasi nungor ti lalaki nga napudno nga kayat kanya ito likodan. Namisa ka ba o kasi no? Manong Nemi, nagtultuloy ti panagsagabak. Nang runa lang aro din, Manong Nemi, idi, tatimawag ni Ate Cynthia kanya. Hello, Sarah. Ate, kumusta? Stoy. Nagasgasat ka pa ngam siya, Kate. Tawan ti problema yun, ti darling mo. Nagmali na kumamit lang hatumboy kaskeng ka. Tapos di kasta, nandiya pakirelasyon at katsan na kalikagom ti anak, gapot agpadpada kami. Kas ka na kayo, pada kayo nga babae. Di nyo kalikagom ti anak ata, hanggang makaanak. Isa ka na kay asawa at lalaki ang kalikagom ti anak, di ka matmandaan ti anak. Nadabalasita nga, mangsapsapol ka ni Isko. Balasita nga mangsapsapol ka ni Isko. Nagkapukan na di probinsya. In patuldok ditang address, baka dandalitan. Sino datang nga, balasitang, putot ka no ni Isko. Putot na? Kahit mo asawan, ada putot ni Isko? Nanyamat na natin nga mapaspasama kanya, ate. Napaunayin. Napaunayin. Ano di basol ko tapos mapasama kanya ti kastoy. Ano di basol ko. Manong Nemi nagbaser anong doorbell ti may sa nga balasita nga peso. Nabang ko, nasadgan di ba sing gate? Sino ka? Isak ni Mimi? Ma'am? Sino masapol mo? Hindi ko papais ko. Sika ka din na nagkapoy di probinsya nga magsapsapol iti asawa. Doon kay gamit asawa na. Ano masapol mo iti asawa? Kahit ko atuntunin. Tay-tay lang nabihit ka na muhak. Ngay sugay mo ti pudno nga amak. Pinastrek ko Manong Nemi. Sa ko tinawagan ti asawak. Hello, anda pala ubrak. Agawid ak to kahit ko agawid. Agawid ka nga agawid kaputad na masapsapul ka. Sino sika? Mimi ka nung tinagan na. Nagkapoy di probinsya. Putot mo ka nung. Awan din mo kinita ita nga magkawid ka. Tapos nagastakit ta. May lawlawag mo ti amin. Nabit ka nung lang naamuan na nga si katipod nung ama na. Ayop guys ko. Nakarkaro ko pa'y gahim nga ni Manny. Di agawid ni Isko Manong Nemi. Nangig ko ti saritahan di kinidua. Inlawlawag ni Mimi no asino ti inana. Aging ka. Nginanugot na. Nagasta. Sikat inaunang anak ni Ophelia. Ngayon. Ngayon. Anak natin kinabalasang na. Sagbeng nga nag-asawa na kini Papa Dennis.
Dua pa lang taon ko kano hindi. Ti amo kidikat. Ni Papa Dennis ti amak. Ngam ita lang nabihit nga. Imbaga ta kanya ti puno. Karbagak lang ti mga mo na sisino talaga ti puno nga amak. Imbaga ta nga sika. Mabaling kakaling awagan ti Papa. Bigbigan na ka di Papa. Mimi. Manong nimi kasla mabriyat. Apay mapirsa-pirsa iti pusok iti panagid na rakop dagiti agamo. Manong nimi. Imbaga kaniis kong jak kayat ngagnaed dayta nga putot na iti sidong mi. No sa mga maawat. Awan ti mabaling ko. Ngayon may lang dito tapno, iyam amuna ti pagina. Tapno matulungan kisuna. Tapno may itad mo, ti supportam kayong kuana. Ano no ka ti kwarta? Awan mo ti anak ko, ang itad mo. Hanggang mat nga aganak, di ka mat mapututan. Tapno adas mo ko masuportara. Ayop ka talaga, isko. Kung nalo na sikat kasi singpetan ka na kayo, katalo. Bongbong. Isko ken money, sikamat kayat di. Naaramid na pasamak dayta. Saan ka pa nga naman mo? Gabot na kinadarap mi kini Ophelia. Kagabot na sanak pa ilang nakasagana, idi iso nga, imahig dito siyudad. Pinanawam, tinarayam ti obligasyon mo. Gabot na sanak pa nga nakasagana. Ngamita ka nakasagana ko na baling na ama. Awan ti maramid mo to suportara pagrabing data. Pag ipanak nga ti swaldok, no saan kong isuportar? Para kung makalagiti anak ko, no putot ko, nga hindi ka mapututan. Manong nemi ni Mimi na awat ko. At adimteng data, nga putot ni Isko, hindi sa anak pa nga naman mo. Ti makadakas manong nemi, kabayatan nga isunag at asawak, at na sikugan na nga babae. Pudno ka dito tamang quiz ko. Pudno ka di nga na babae. Kat masikog na nga babae. Pudno ka di. Kinong patungpak dinanog-danog ko kinaramutak manong naming nakigtutak idinanalpahak tagalabad nga tungpay tirupak manipod kayong kuwana. Ito rin na kita natumpain. Takasano nga di katumpain, patungpain, nakarkaramutan, nagdano-dano, ganak. Mapaginanamit mo kanyak na kastoy. Kaputasan ka ba't nga mapututan, baog kamet, inutil kamet. Ano kung matiservite kayo na lalaking no saan kong usarin din sa maaling nga mabayad at naputot ko malaksit ginmimi. No saan mo nga maipaay. Mga lakti sa bali, putong pumutot akti sa bali. Unakmalan mo ipatpatagnak. Kaya ko pa ngayon nga talo, kung nakmalan mo si katinapudno, tiba nagayat natin likodan. Ngay muno na ni Manny kanyak, inawat mo ti kinababae. Imgayang, gabot na tinakbet maipaayan ti anak? Ilanglagak ko mga ron, ngagan-anos kang kangawan putot ko, di mong mutot at sa bali. Kanya palang artisir-sir, panagdan natin ang asawa. Eksinatan! Nagpinda sa denggandeta, Sara. Eksinatan. Waya-wayaan na kon. Tapos nung nagkastakit na waya ka may mangaramid ti kayat mo. Nababawi ka na kaasawa kayong ka. At dapat ibabawi ka na nga asawa kayong ka. Nabaog ka may. Naamukla ko mga abaog ka. At ayo ko mga inasawa ka. Manong Nemi, napasama ka di pa nagmaymaysak dito'y balay. Ngayon patagdermi kinis ko. Apay akasto yan tinagbalin nga biyak ko. Apay nga nagayatak iti lalaking nga sanmet nga napudno kanya. Ni Manny.
Awiso tinakariknak iti ayat. Iti ko na nga saan nga kayat nagiti parents ko kan santa kakayat nagiti parents na. Iti ko na nga mok idin nga saan nga napintas ti ugali na. Apay nga naipay ko ti bagi kenti amin ko ken kuha na. Apay nga saan na ka nagsakbay. Apay nga pinanak out na ken kuha na. Hanga balik ko na. Tadamat ng salukan niya. Niis ko. Nga di panangipagarup ko ket talaga nga napudnot panagayat na kaniyak. Ngem gayam. Agpapadada. Diyak lamay ipayan iti anak. Nga talaga nga napudno. Nga agayat kanya kitiligodan ko mati amin ket ipatpatignak kumalata. Paray ko man no pumutot iti sa bali. No sanak ko mga panawan. No sanak ko mga isina. Hindi turumpeng nga ramidak. Hindi turumpeng nga ramidak. Tapno mapadasak matagragsak ga po kinayad. Manong Nemi, tawagan nak ni mama. Nabonda siguro Manong Nemi. Noon niya't mapaspasamak kanya. Hello mama. Hello. Ay, mapaspasamak ka? Mama, sanda ka pa kandanakan? I'm okay. Kasano ko may bagam iha nga you are okay? Inin tata, nadamag ko nga saan na kan nga sangsangpitan pa iti asawam. Ibagam nga na siya ti kasasad mo inin tata. Damag mikit. Saan na ka na sangsangpitan ni isko? Di nagpakadanagan mama. Sumsumrekak mo't palang tipisina. Wanangam ko na di ka opisinaam. Nga, manmalday ka. Di mo maikonsentrate trabaho. Ada ka kumay ti opisina itangam. Nakabakasyon ka kano. Nga sa dinutayan mo. Ada ka dito nagtibalay yung pupupok. Uy, ang mga nadadagas nga panggap mo ti bagim. Baka kahit mo tagpakamatay. Kalawam tagpanunot, Sara. Awante mo kabasol ko. No, mapasamak kanyak tigastoy mo ma. Ano ngamin, di mapaspasamak kang ka. Apay kastoy. Ang taramidak mama. Asawak ni isko. Ngim sa dinutayan na. Sa dinutayan na ti asawak. Anak, huwag ka nang umasa pa. Agtultuloy ti kasta mapaspasamak kang kano. Di ka mang titiwaya-waya. Ano ti kayo yung sawin? Pinanawan na ka ni isko sa gadi. At sa bali nga kadenden na. Ano na maayam nga mapasamak? Sublyanan na kapay. Kahit mo ka di nga sublyanan na kapay. Namnamayam ka di ba nga sublyanan na ka? Waya-waya mo ni Suna. Kat waya-waya mo ti pusong. Amang uray ti sa bali nga puso nga gayat ken ka. Wen Manong Nemi. Agya manak. Tada ni mama Manong Nemi. Nga mangipalagip kanyak noon niya turumbing haramide. Tinawagak ni Isko. Pero, ano masapol mo? Isko. Ada ba lakar bagak kang kagabot legal tang nag-asawa? Legal no legal. Ore mami sangapulo ket siyam nga dalegal nga panagkasawa ta. Ada ka nga pagtungpalan ng naragsak relasyon ta. Awan. Itaan niya nga rason. Gabatas ang gayam na sikat ka sa pulak. Hindi nagkadin ipatpatig. Hindi na amuak nga saan nakamaikan iti anak. Manggabon nga saan kan nga marikna. Awanan ti mariknak nga ayat ken ka. Meaning saan kan nga ipatpatig. Nga masawa ka. Agasawa ta. Agasawa ta. Nga maon sir-serbi na tang asawa. Nanangardikit mo mapasama. Baybayan akon. Ikan akon ti waya-waya. Nga mga ramid kayat ko nga pakaragsagan. Lipatan akon. Sara. Ta saan nga nagbalin nga isko Sara.
Waya-wayaan na kon. Palubusan naklatan. Lipatan mo no, anyaman ti legal pa nag-asawa ta. Bayan, tasakto tumakamot ti annulment ti kalaysata. Tapos nawaya kan dumit nga gayat manin. Naman pa'y nasakit manong nami. Tamanong nga tawen ti managdan nami kinis ko. Almost 5 years manong. Nga nagdoan mi nga nagtinulungan nga impatakder dito nga balay. Nga nagtalin na edla nga balay nga saan nga nagpaling kapag taingan. Awit kon manong nami hindi gusto magmanong nga importante nga gamit ko. Kalpasan na pinadlak ko dahi nga balay. Kat si bang bahit nga nagsubli ti sidong dapapakin ni mama. Naginarakop kami nga ginawa nung name iti nakairot kat nagsangsangit ak. Abay kasta nagbaling agasat ko mama. Lagayat tinapudno ng saan da nga napudno kanya. Gabota nagkamali ka iti pinili. Saan nyo hindi akayat ni Manny? Ti kayo tukit ni Isko. Nag-asawa ka mga kini Isko naman niya tinapasama. Gabota saan mo may payan ti anak. Tila ka di anak? Tirason tapno asawain ti lalaki di ba isa nga babae? Inasawa na kakadilang ni Papa. Gapota kayat na ti bandaan ti putot kas na kadi. Kasapulang namin ti pamilya ti anak. Kasama mo babalaw ni Isko. No saan nga naragsak no awan ti anak. Kasi ti balakad ko keng ka, anak. Saan mo nga tuntunan pa eh? Saan mo nga ilaban pa ti kalintigam kas legal nga asawa na? Taore na sa dinupapapanan nyo. Ore pa pang kayo ti korte. Awan ti sa bali pagtungpalan nyo. No saan nga ti panagsinayo. Waya-waya mo ni Suna. Waya-waya amon tapno waya kamet. Nasaan nga namang namnama ti kasken ko na. Aging ka manong name nga tinawagan na ti dating asawa. Hello. Kumusta kan, Sarah? Kastoy. Nawayakan? Inik ka na ka din ti waya-waya. Diyan ka mo asawan dita. Do you still love me? Saan kayo mong rubeng ngayatin ka? Isko. Sika. Talaga ka din nga di mo mapasubli pa iti ayat. Nga direct na miidikan niya. Dari ka din. May banggap ka na iti conjugal property ta. Mas digtad ti abogado para ti legal separation. Sa tanto, ipila ti annulment. Bahala ka. Lipatan na kon. Sarah. Laksida na kung dita pusom tapno adanwaya dasin numan nga agayat ken ka. Tadapin nga ta mangayat kanya. Ada ka di pa mangayat kanya. Ininto ta sandak met akaya. Manong nemi sang kami pangimas dagiti abogado. Nagsubling madlang ti opisina manong nemi tapno move on. Aging kahit imay sa nga malam, manong nemi, ngiruar ko dito pisina. Saan ko hindi nga naalat ti kotsek manong nemi, kapat na irana nga, ada trouble na. So, nagkumyota. Agururak manong nemi, ti taxi nga paglugana, kidi tadagsar din nga kotse, iti sakong. Kidi makitak manong nemi, naibaba ti tawa, ti kotse. Hi. Kumusta kan? Bongbong? O siya? Aglogan ganda, tulad ka. Di masahag manong name ka din lokat na tirida o tap na nakastakad na waya at ngaglugan. Yung sana ka nakapagkuti. Come on, Sarah. Agyaman naklahingan, Bongbong. Ado ti taxi dito eh. Paayon na ka di. Adon na kita napasama kita napalabas. Amok. Gabutaon tinilibak kanya. Ori na madayuhak.
mamamuak no anyat mapaspasamak. Tapi nga nagsubli ka. Gabutang. Nawayakan sa kani. Pag kunam nga nawayak, tadi mo ka di pa ilang winayuayaan, tibagim. Kalpasan ti dua, nga lalaki, nga nagsugat ti puso. Aglogan kan tapos makapagsalita nga na siyaan. Ora ito nasapa mo pa ilang. Sakbang itrud ka sa jibalayo. Hindi agdiner. Imanugot ak manong nemi. Kasla mapilipilit lata manong nemi ti isam ko. Naman pa'y nakaragraksak ni Bongbong manong nemi amakit kita. Nga kasla adakin kuhanan ti victory. Nga kasla na naibagbaga kamodyanan na. Agsublimit layangan ti Marcos ti Malacanang kasla na ibagbaga. Nimatin Bongbong ti bagbaga ka sa bali. Sa bali madadi Bongbong ka sa sarita. Kabayatan nga mangmangan kami manon nemi. Ana ita ti planom. Humpay ti mo ka plano. Agplano ka. Gabuta, saan ka matan nga mangnamnama pa nga? Agsubli ang mapasamak tina napalabas kat napalabas. Awan sa bali nga panunutin no sa nga tigdama. Ano gutom ti bidot mo? Tapno amom ti umadda nga balbalyo. Ano gutom ti bidot mo tapno amom nga toren. Ta nagbidot ka di. Nagbidot ka ng pili ki ni Manny. Ta ni Manny kat sa nga rumbeng. Nagbidot ka ng pili ti kabsat ko nga nis ko. Gabutasan nga rumbeng nga nis ko. No di kat bongbong ken siya. Bongbong ken Sara. Siya iti rumbeng. Sang ka ni Sara. Ta nakasagana ka kadi nga mangitultuloy nga mangipatpateg. Uno mangipateg tikas kanya. Ta sino ka? Arig ko ti may sa pagilyan nga namin adu na rabes. Arig ko ti may sa nga pagilyan nga nailupit-lupit na dupra-duprakan. Bimaba a bimbagsak ti ekonomiya. Gapo ka nagdidakas nga simublat nga nagturay. Nakasagahan ang kakadi nga mangbangon. Iti. Mawata mo ti kahit ko sawen. Nakasagahan. Baba hindi pa nagkaikasa. Balbalo nga bumangon. Dagitinas ka na bumangon. Ngagsubli ti dati. Kalpasan nga pinainak. Kalpasan a pinadisinak. Kalpasan a pinapanawnak. Manong naimisanak kabasta makapagdesisyon. Ngayon babae ti tulong, da papa, kini mama, kasta matan ti kabsat ko. Kinuray pa ni isko manong nemi. Tawagan na, oh, Sara, kumusta ka? Kastoy. Agyaman iti panangtad mon kanyak ti waya-waya. Waya-waya ang matan ti bagim. Lipatin mo ni Manny. Lipatin na kon. Gabutan ni Bongbong, ni Manong Bongbong tinekari para kan ka. Ni Bongbong nga daan itinapudno nga panagayat, seryoso, nga mangyaon kan ka. Itinagsasaruno nga panakilupat-lupat mo. Mangagas kadagiti sugat nga empaay dagiti saan nga rumbeng nga agtagi ko ako making ka. Waya-waya na, agas man ti panang waya-waya mo ti bagim. Tapno makastrek ni Bongbong di tapusam. Paanal tanga dagos ti kalaysata. Tapno nawaya kay ton ka di Bongbong ngagmaymesa. Bongbong Sara. Manong nemi ag subli-subli ni Bongbong tapno alukuyan na.
Bongbong, Sara. Abi nga, itiligudan ti amin ket kayat naklata. Sinaktan ka ket ni manit kinayat ko. Kalpasan ka ni mani imbes nga sika. Awan kamet nga madanis ko. Emita. Adakad to'y tiligudan nga may sahak nga baog. Ayeten ka. Sa nga gapo, takayat ko ti madan ni ti putot. Ayeten ka, gabuta sika. Anyaman tinapalabas mo. Anyaman ti kasasaad mo. Adadang ipatpatag ka, kadipatag ka, gabot ti kastoy kasasaad mo. Bagsak ti ekonomiyam. Ado na kiti problema nga dimtengken ka. Kadagtoyak, Sara. Sikaken siya agdang kayta. Nga sulbar kadagiti problema. Tapno dumuras ken rumagsak. Rumagsak ka. Rumagsak ta nga dua. Agragsak tayo amin nga sangapada. Manong nemi, no sa sinupay tim mo na alagayat kanyak ket isumat tim mo na pinaay ko. Ngemiso ita manong nemi adtoy agtalinaed. Agnanayon awang patinggana ti panagayat na kanyak. Itilikudan ti amin. Ta isugayam ni Bongbong. Ti addaan ti pudpud nung ayat. Panagayat na kanyak. Kaya rigak kano ti maysa nga lugar ken maysa nga lumugan. Anakasagana nga mangipateg ken pamparagsak kanyak. Mangitag-ay tapno papadasak natin itagragsak. Manong Nemi. Inakulong ko ngorod ni Bongbong Sara, Manong Nemi. Kalpasan nga naparubaran ti annulment ti kasarmiken ni Isko, Manong Nemi. Naangay ti maysa nga grande nga kalaysa, Manong Nemi, ket kastaunay ti adu nga di maray. Wain, almost 95% nga bilang nga populasyon iti pagilian Manong Nemi ket di maray iti kalaysa. Oray pa dagiti against kada kami nga Bongbong Sara na alukoy mayda. Gamor ta makita da Manong Nemi iti napintas at teamwork mi. Nga da kami tirumbeng agdanggay. Tapno di kasta ket maipakita tiragsak ken namay ang mapasubli ti dati a progreso iti anyaman nga lugar. Nakaragragsakak nga kasla isupa lang ti panakariknak di itang ragsak. Saan ko hindi nga narik na tiragsak, hindi na kami kinimani. Saan ko hindi nga narik na tiragsak, hindi na kami kinisko. Ngam itatata kami kinibongbong, jak may ladawan tiragsak ko. Nga da ito kayan ti pudno nga ragsak. Gaputa nakariknak iti pudno nga ayat, nga 80 panakin kukunana. Nasubsubadak met de tang ayat, babayan tinapudno kinang sinaw, apa nagayat ko ken kuan. Kahit naman pa'y awan ti kabukbukodan ming anak, Manong Nemi ngam nakadado, dagiti nagbalin nga anak pi, nga inadaptar mi. Sobra Manong Nemi nga aragsak mi, gamot ka ato dagiti anak. Ngayon bilang mi nga pudno nga anak, taamin nga umili kat nagbalin nga anak mi. Dagiti inunang da kami kat nagbalin nga naganak ken kakabsat mi. Nga da kami dagtitinulong Manong. Awan ti saan nga mang kanunong kada kami. Nga gasawa. Takunada da kami. Tususto. Nga pareha. Amang paragsak sa alang da kami. No dikat bang paragsak. Itin na dumaduma ken amin ang apamilya. Iti lugar mi unot pagilyan. Awan nga rod Manong Nemi, didimdimte nga problema mi, gabot ti panagtinulo mi. Noan niya, iti mapanunot mi, nga pagsayaatan mi, ken pagsayatan ti binukel mi nga pamilya. Ken noan niya suggestion, dagiti adda iti babaen mi, nga namnamaan mi, a pagsayatan mi amin.
iso ti matungpal. Ada unity, ada panagkaykaysa, para tagtultuloy a parang turas, ti binangon mi a pamilya. Dito yung arod ti pagkasalita ak manong nemi kadagyaman naklaunay iti anos mo nga nangurnos kalpasan nga nag-insan ken ka ti Italiana. Kaya nagyaman naglaunay ti laing mo anang ibasa. Ket sabi ko ma manong nemi tadamit na ibati na apagpampanunutan dagiti nagbuya ken nagdengeg iti bongbong Sara. Nga ta kami manong nemi ti nagkatuluyan kalpasan ti adu nga enak panagsakaba. Agyaman akunay, iti anos mo, more power to your program, ano. Toy nga rin agyaman nga pagaya mo, Sara. Thank you kay ka, Sara, ating ka pa nagsurat. Thank you mat kadagidi aming nga nagdengeg. Aya, pumakadak nga rin. Bye-bye!